Mentimi enkase nyame enye emameda enfri menum saa da biarada nyame ye mame anopa nyame ye mame wia nyame ye mame enumre nyame ye mame ahomanache pacho mame fanchi enfri adom 106.3 FM emro baby biara obetumi afronu ya bi no aka kire ne so mfa na fidie ne nto adom Brett same ka was what bishop ya osu ansan kan dwumadi na metremu e de amano. So for good morning. Ninyina emono nti fronu ya bi na ka kire na opese oba Facebook nso no problem. Betimi aba adom ahenwa adom 106.3 FM. Abononum apahon sima edumiensa ofemeska piaja mempe me ho asem odifo ba sesu ewa hase anayo wanso emi anema kakra ye de koyanim sade opese okọ Facebook ni ade a ayowa na ateki in charge same odamen so ewa ha Enti no said ya bekono na watchi ene last week nyina no osofo ba wodi force su ne ante ya boatema edin sembebre aguwiem enti no ya shada semre bebre ye beko ne nchen Nyame ye ma ya bre nyina o se ye nyame pa ne ye ma ya ne a na me de mentimi ma no mfomo da I promise we de me anka wo de o nso wa ha bi o ye ma me de ne se enipa bi nye ma wo koso bi eso so Obi pe wo praw ko obi nkona nko wasai Baby bishop ye no mo friend na nyame adom ne ho ye papa watiapo na akopon adom ai de obonefo no esiesie na ohyehye ye bia no amemsa nti na watwi sede ye kenkan nkakra koye ne mo no no ana ye beto aso na yahwe twere no na antia ebubo ni ma bisu bebre Genesis engoma no badansa na no esase yetimi danyame ase that is so D4 banso hasi o se danyame ase ni ehunu de awurade ayama yen obi a nani enso de na obi ade ma na wo hu de nipa no aye so we need to thank God for all that he has done for us. Nyamia yebi
on say ko wo ye wafa ho free on say the o fam accident bia wo se nyame aye bi divoba pa cho ho ye de ye da yesu ase and ye hye ye nyina ya no no ye hwie mpa ye ngo se de osofo kwa manukuri de ye fam yi le mai das nyame hye era yesu na no pa yesu ye da wase Erade yehwe ne wayya erade ebura dwene nti oh waye bi sanya wo na wayya ken sanya wasafuru ade wo na wayya my Ghana ken sanya wasafuru ade na wayya adwaje wa no sofo eske yen ken wayye bi papa ye kase ye da wase papa uti dede bi wasuma wakoa no mfuna kase wabra tamfu bi solitia ye da wase ewura mawurade ye da wase ahene mohene ye da wase epobia ye boye ni omo kan ye ye de fa wiem ye de fa mfambam ye de fa poso ewurade ye da wase ahene mohene ye da wase wa ye bi pen ewurade wa ma ye mpo am ye da wase mo ma ye mfa sua ma ye fie ye dawase o ma ye mfra tuntum ye dawase o konkron Facebook dodo na se awrade o dawase o gifty boadem o se awrade ya dawase o sa na awrade akua ye dawase awrade wase wa dawase anyonyam counting was it how far baby awrade dey dru anyonyam counting ama buak was it awrade ya dawase afi awrade ye bompa ye pejadwumade nyina ba wani just outer ba fa bi bia no mo se was say thank you Lord Jesus ye da wase wonyame agya oba honkonko di mu ne ya bompa ye amen 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 Mesmo na mahru oh nyame uye mame manfo din we dey do Allah ezadas so no so say thank you Jesus yeboa Charles munyina modie no ba na ba ko Facebook at samanfo what papa dodo na so mo denya miasma bishop ya wusu ansa abrabo na de bia urade de ne ko because de na konanim ba ne nyina ma no asase ko twere no mu na ye toatoa so na ye koyenim yabo mpa ye wie de dwumadie ye adoma henwa enim dwumadie ye bishop ya ujanse dwumadie na metremo adichia me amano abono nonum apa ho simadunkuno e betumirika na yabobobo nsem biso aye Genesis etia aye aduonu ensia enyimu a aye edumienu me pachire Genesis chapter 26 verse 12 ebano na Isaac eduai efudi wo asase no eso na wonya nobai emoho oha efisiana alamu efrise hono tieni yo efrise ewurade ehyirano efrise ewurade ehyirano na oberima no enyane ho se nyame hyira wa wonya ho na okoso ara enyane ho matoka ba ko meto 4 meto 6 okoso nyane ho ala nyame hyira asame na wo hyira ne yie no obeware wo woye amen na wo wie ya no wonya ka papa bi tena mu amen verse 14 na wonya anankuo ane anantwi kuo
ene enko pii na Philistine fo no eni ebebre no so nyame shira na se wa mesi wonam fam na wo shi wa re kobe obi anwene ho wo kobe ya wonam a ase chese anyema wo ho akire wo na niema ye din nyina no obi anwene ho na emom menyame nhyase na ade a Isaac ye ne mehu onyame ka kire nse ontra ba bia wo ma wonko nyame na ka kire no but ho no hyase se ode ne nsa ye twuma ubaye bibi ansa na nyame ahyira wo fiti prako pe wo tiwas me pesa me yati so bishop osu ansa me pesa me yasa oh debi wo ye bibi wo di sofu bi achi ape punish you ho na wo dua o ba wonim se wo dua adua ni nya se wo kodofuo nko a wo betumi Isaac dua na afena mu 2021 afia mu wo betwa agi se wo nua hwe dua wo nipa bia brabom dua wo enu na me se meeting bia ana na me kan first ma enya easy ma manfo but wo dem se dua ageni mo den ba dua wo dua no so hwasase a wo dua wo so wo betimi adua bishop yo wo ansa sase so wo betimi adua abranti asami abrabom wo betimi adua awa yo abrabom but when you say would you dear man no would you ya wo hwa no ma kra be ko akoyi would you bra ya ba se nyame ya dom na nyame epaja na niema aye dina afi obehu se eniema nyina ekoyi nyame hyira no anti ya bo atema ba sonteno mekone nchen na ya toatoa so adom 106.3 ana wotie bishop ya ocean se dwumadie na metremui every j what's happening there chese your friend say Facebook ba no moba good moba what no problem anti yam passion yama good morning about the 106.3 FM hello anti ya Auntie Ampacho, good morning. Now what to say? Yeah, that yes. Abuja phone na ho ye de. Mama mpedi ho ye de. Eh, adana me na se ye chuchuchu kakra yi. Auntie. Ampacho to me ka de. Oh, okay. Ene ye nkasana emse me de na ye chuchuchu kakra Adam 106.3 me check na ifri hasi me va to me okay am pacho yo keeper hallelujah Amen. me check tie ko nyina Amen. eda na mi ema babo extra also to be also for some eda mi ase na brabo eda me push na brabo it's also for me child if ba yeah Joso I'm sure I did papa odi amen did mo ba omo jumi to mo ni wa ye ni silent worship me I'm sure amen Amen. said the stop the issue as can and said the fee na watch next time that so for akubuso say ya yeah yeah for the jai especially now on my now you keep the tear boom
na yakata yakata so so the true the fear every so okuma ama anka anka nanka omainam so na kwantia na so British so because a penifon any leader didn't slowly shifting the GDA any the amount grana a year grana any the amount apolaya la New York or mind the youth now I'm a say now yes suffer social media no after you for you know the bria to chema and only at that something to us to us what is it today Jinasta picture swap. The set of factors, the India, to see an Abusino, to a Busino. As so said, the other woman, let's so said the Yamis to Uwe. Upa could be not. The encourage you did me. The January. Yes, sir. Yadishu. Upa to be Mr. Santo for you. Stesiano, Upa Kumana, which means say ye are broken, say ye good fool, say ye Christopher, say ye Islamic fool, say he found, which means a subject, dear, as I said, a bearding a shilling, not a bright thing one out from a crowd with the near your woman, now I and run if she am near. Na ya na ya beka say abana into mine and next thing you go say me show be on coin and say we want to pack away by to one corner so that me can intercepa koso by to corner by to one individual corner this also and let me share in the cost of my money a day for ye, not then I meet my farm. Make us a do not need environment. Then I meet me a farm. What do one say, dear? What do I gonna do? What do say, dear? What do say, dear? Not dear, can say, be honest with me, what would be a chop? Or be anywhere, Obedria. Body no good to maintain. It is saying you go what they will, near what they will. A baby, a minor kuma, what dear. Some count for long different here a board. Although for their party, yet to the table with her. A deeper is not a tuma enemy. Some will be now you man away. And kind of who was sure to man? You be 2 years and I get your now. I brought now was she and can what's our school? A stone, not a pet, you know. Me tie pa na enkofonso follow papa e wo Facebook seriously me just a few minutes bi na yen santo ato so na yen ko yenem Ebenezer Amankwa or say thank God I'm blessed or say yene nyame ase se nyankopon aboa no na wo hira no so ma Ebenezer Diana Anna Asato so was say Ebenezer say Ebenezer Mankwa was say Amio we thank God for Bishop Owusu Ansa live and Uncle Pantum what you say we no nyansu we because we transe antem pastor wo kama na do deep kakra on say edru ba bia ade e be ya pa se wo dua ne yetutu anwe agum wo boso na wo firi ho kakra nti na me sa atwe wadwena kɔ hɔ no wo dua ne yetutu anwe agum a yeah what na me the fact that this for their family name
a friend say obi ehye adwuma tete no na ehye adwuma ye wie o Cristiano obi efa kosi na chinsa pa kosi na yemfa de tekika so obetu le bu na we wie na wo na ne sa cho adwuma no so on tu no bu na o wie yemfa shempe ni kono kwa on tu no bu na o wie o ho adwuma no so ni su kakra na wajai ojai ya ofa ka ba ko si ho na obi so ni ba apa ko mo so anya to na make am want one ka say edwuma na wosua no onye ye only medwuma de so enso wafa obi e kire no system mo se tia no doto na esua edwuma fa ne fa edwuma onye ye udo ka ma na obesai no udo ka ye ma no obesai no e ko mo obesai no enti blame me into the phone bebreza enti na make say the thing na ye tutu no the phone tutu no sometimes I don't feel the phone no most of you feel the same what can you papa o see the no e good me me acheche so the dimension is a do what you see so you find sector they should say the best friend the best sister the corner and one and net baby out there to my way baby out make sure you brighten your own people and I know this is the same na to you brabia obi tu ehwanyam nyam and yet you can go out with than one can what are you doing to contribute to the growth of the nation, to the well-being of the nation? Say on my baby, say on my baby. So for, I thank you. Mommy, beautiful. Beautiful, ba. Ebra bi wa ye tutu na nkofo si no. But ye si na e ma obamu tu fufuro. Wasisi otu no mo si no. No okoso atu de agya ne de gya no kra no o mbe si no no aye na dwen se obesa tutu wo tutu nyina no enti se wa bemu bu a wo be gina faako wo be stagnant rifo ba aminsira oso aminsira ante ya bo atema aminsira no wakasa kama pa and say you tutu anwea ebura ye wa wajapade a emye enhwahan ense no sure say wo be mama na ayeye cause na onim de wo esi woni so wo wajapade a entu de mom tutu wo so make sure say me mama na ayeye na megya no mo yeye eto ho no omode gya me ye japade a ye nhweso de mama no me nso menye na nye yie na nya hwesode ema memma echinema enya awon totoso because ye yesi ho ma say enya awon totoso ye nyina enya ho fasode enti so obi aba abaye na wanwie a won so tuaso ye ba ye nse no ye mbongu na ye nkofa adifoforo bi na no ensensi ho eye japade ho ahunhia etese ye esi ho ma enchinema eba enso mo beto no munya ho mfasode enti wo de waba na obi aye esi ho a me pa cho nya ensi ho na nkoya ade foforo tuyaso ne ayaye no tuyaso na nya mfasode enya mfasode enya de emaye wan tuyaso a wase no emra Isaac eba ye no ne papa Abraham ebura no oye na dwen se Awurade ka so oye na dwen se me ma ne nsai eye japade a me papa asiesie de asi ho enti me so matua so ewom se no mo kutia de what aso nyina no mo kutia ba oyire no ho se emfa ho ne amoye emfa ho ne amobeka me so me papa na de agya me eye me japade te kwan bi a mefa so a me yema na yeye na me so me baba beto be papa na ayama me etu asa me so me yema me ba so ye de ebeto odifo ba wonim se edru ba bia de wo si no no onfa nwen wo wode na no na sa no de si entie enti empenfo bi se
obidina no siw ho a enti wodena no ana esiw kwan so for thank you wodena no na wodi siw kwan wodena no siw kwan no wodi ewu a wodi ene nkonkonsa na wodi siw kwan obi ho wodi ya friend say entie na nyame aka no na ese yeden we mama san kwante ya bo atema ho no mo anti ya bo atema yes an so mu e amen so unam pa o drive ya ya hey me se ubedi Ghana emra so dia ubato ka atwene Ghana so one for one Ghana driver responsible men or winning mouth or responsibility. It's your name. I am sure or what about it was here. Ma obifa de bia me se me ko se am sure en kola le people we asemo se ni pa de ti woni eni me na but woni officer you are obeying the rules of the tribe just any pa ka se me ta na one of thing na enya le ko we if I should never move then was from media for but they make me Ghana for you put Ghana for accident adults we should make driving only 5 people at the age when you get it so for age so all the different is see what with that class one you know so you just all children here and kasa it's good what Jennifer it's actually and nothing done about ya de natia si ukwan ya wo na the public 2-3 na the trick for me the public 2-3 they trick for me is going on and on them the for crime yes yeah one ka so one say dia usian usian and I would this yeah let's say na dia yes real one ka so be true so na you refresher you refresh who the friend to go town when you need and do the so for Bible almost ahunya no the time you can think of one can or drive as individual driving school what's here what is the problem can't get so do what only set in the right of radio for your own and no your and one say we are quite into no a friend say and the accident in the accident message the my neck hopefully na ya tie ku na evaluation na kanya da and the master the fact is better never so late because it should be over and never or this is number it should be over na who keep into na act on because and let their own let you kuma ye the na ye also was to na udi ko foka extend focus extend one man so you refresh kabedina twaso so kabedina me say it's owa na ye no amana so for Adam 106.3 na August with Bishop Yawosan Sejumedi from SK Apia Jamin Pemi Honsem no di for bananti aboatma na yetremu na said yabo bonsam no so no ene ebia na wo de wonkutu abura
na bura wo tuo nyina ne se wo kɔ w'anim ɛwɔ abrabom na yɛ twe wo san hwɛ maame a nene Sunday morning na omo mani so me betra ha se na ye kan ya se ka bia asesi kwan so na maame kura Land Cruiser na hwi won de oba wonim se wonam kwan so a wo ba wodi be wura sese wudu na ni so ade hu wo be ye ene be yesi ne dabiem den minim se wura de be je no Wow. Kwansi anyama bebre hono mu a carelessness wo ekoso wo Ghana no dwuru ho a seka pa sikwaso ne bubu wura de agu ho na tanga ya sai ade ne se kwa na yiye ni ebun sade ye wo ye sei anka so nua fiti ayi ba nyina eye ho sade se street light aso wodi akofa enwa road so light no pass by say nyina nso lanka mpase motorway aye ne yekro bi kura ba me ka kwatwa ayi ne anti about ma drive free tema can you imagine me say unam tema pa na wo ba na wo hwe sum bia wo ho no mo akonsidie na anya samra no nkwa wo Because that's the consequence. Ah, we obi ya no be se akasima bese enum na ya sore so anti ye beda wase papa nyankopon nshraw wo de minimu ache na mi nshraw papa anti pacho ena me batem e bia me fa ho na mi nshraw ya no hwe ho yi nso amaye Amen. okay anti en pacho twen menko enkofu bi tetemi wo number uwie no mesi wo mo frem ya me phone no so se no nso ajegon bi star bi ntimi sra wa fa no ma no to why na wo mo nya na wo mo tetemi Yeah, I said proposal to do in work this September. Oh, okay. Yeah, part-time Saturdays and Sundays. Oh, okay. One special policy. What time? Saturdays and Sundays. Will be a special plan. Okay. It's a number 030 020 020 812 8717 Pachosa Kebim 020 812 8717 10 last one here 10 yeah 8710 okay amen na obia nkopɔ efrɛ nsɛnkuhyia bia mu amen that's nyame inshra won so so for come manu cream ma good morning so for come manu cream nyankopɔn ɛyɛ adom a san 20 nyame adom a 21st March ye mu nyame yadom a ye kan say praises kese be koso pa kwame manu krinso de wa wonim ne bia no wonim se wo sorry awrade na wo ye praises nya de da fam kra kwame obi otimi so kontodwe no ye exercise ni kwame nyame de ne mapa bia aduane mu ade no be ba so den nyame yadom a 7 enumere no 9 kono na nyame yadoma o man father's house na wo hwa sofo akese bishop wumbi Edamreku Ankrato Celestine and then Daughters of Dora Jesus and ni saho ni one Morocco be ona mami hun kra kakra na we adoma enti nyi hun firi mu kra ya ombes chese ebe ye de fa ho hye mu bi no 9 nyankopon ya adoma 21st
na wode ho ahyɛ mu bi me so ne so sije wɔ ha dadaada me mpɛme ho asɛm from SK page me mpɛme ho asɛm ti tam ne pɛpɛpɛ me sɔre akɔ me baabi nti sije ɛwɔ ha sɛ wakyekere na no den me kora opie kora me ho so no a shatade fɛfɛfɛfɛ me kala nso na ɔhyɛ blue and me fa ni agoro kora me sɛ nansa de me ne nam pink yatra my bishop ya osu ansa aha na made osie odi for sasu na wote ne nkana ana ante ya boatema rakasi ami abodwuma alowa na me nhyira papa same na me nhyira won soso same kra de sese wono so medie ni bi na ye no wona bedri ha se no wona mam se ya ablanti ya chance na my bishop ya osu ansa Aribano, good morning. Ahana mede wo sie Facebook ma mobile nyina no keep on listening to our tomorrow's response.